kure Akayezu Jean Bosco hagati mu kibuga kwa Mugenzi Cedric ubona ko akina hose. Mugenzi atanze passe nziza cyane kwa Akayezu. Akayezu aragiye kubita shot area igitego. Uwimana Michel akabitsindiye Marine igitego cya mbere cya Etincelle Football Club. Uwimana Michel kosa rikozwe na defense nyezamu yasobanukiwe nawe umupira wari uturutse ku ruhande rw'iburyo. Akazi kari gakozwe cyane na Akayezu Jean Bosco, naho Uwimana Michel wari uhagaze neza cyane imbere y'izamu rya Marine. Nta kindi yakoze uretse gukubita ishoti yegeye mu izamu wawugiyemo. Barekana uburyo rero igitego cyagezemo. Akayezu watanze pass, undi nawe yarahagaze neza cyane. Michel nawe yakojejeho gusa nta kindi kiba kiranyoye. Bari bamanutse neza mu byukuri. Aha Ruremesha Emmanuel umutoza w'ikipe ya Etincelle yishimira icyo gitego. Pira ku ruhande hariya Saiba Mumbere yashyizwe hasi. Kufra nziza cyane. Kufra ku ruhande rwa Etincelle nyuma yo gushyirwa hasi. Pira yawufashe hanyuma kinirwa nabi, yashyizwe hasi ikaba igiye kuba kufra rero. Umunyezamu ababwira ati muhagarare neza. Kufra igiye guterwa. Kufra igiye guterwa. Ibona kapiteni w'ikipe awuteye hariya hanze. Cyagezemo igitego cya kabiri hano. Igitego cya kabiri cya Etincelle. Kufra Etincelle ijya igitego. Igitego ni bibiri ku busa rero angaha. Kamba Ismail akaba ari utsindiye ikipe ye. Igitego ni cya kabiri cya Etincelle. Marine ubusa. Kufra itewe neza cyane. Kamba Ismail umupira uko mubibona ko bise poto. Hanyuma umukinnyi wa Marine nawe awusubizamo iyo kubisa poto. Yonyine bigaragaza ko bisa nkaho wari ugezemo, ariko Marine nawe yahise awushimangiramo awushyiramo neza cyane. Nuko ari itsinze. Turebe umukinnyi wa Marine Maskil gikabubwe ukuntu uteye kubita poto uragaruka ubona ko wasaga nkaho wari ugiyemo. Ruremesha Emmanuel yishimira uburyo igitego cye cya kabiri cy'ikipe ye kigezemo. Gura ifatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.